Jeste ljudi, danas ćemo snimati Clash Royale. Da, kao što vidite nastavljamo s ovim serijalom. Evo ovako, nisam dugo snimao Clash Royale jer sam ga malo zapostavio. Sad ćemo ovako stavimo. Ovo je free chat zatvor. Nisam ga dugo snimao jer mi je malo dosadio. Sad se malo kamera pomera, ali šaću. Evo ako ja sam iz free chesta dobio graveyard. Evo ovako, inače sad sam 8. level. I manje više to. Ajmo jedan u battle, inače nisam vam pokazati sad ako možete zaustaviti video i vidjeti ga. Inače, facecam me neću koristiti facecam jer onako se malo pomera, a samo ćete na početku ga vidjeti. Sad, ja bi da pravim ove videe, ne bi da budu previše, oko 10 minuta, tako nešto. Da ne bi bio previše za gledanje. Sad, ovako. Ajde, okej. Skeleton Army da stavimo. Inače, on je tek sad iskoristio. Krino teso, dobro, vidite. Sad će onda, uvijek mi se ovo desi da mi stave ovako barbarije, na to mrzim. Inače još malo pa sam ušao u arenu 7. Kao što ste vidjeli, ako ste vidjeli 1941 trofej imam sad. I ovaj smara s tesom, bukvalno smara. Vidi, imam mega minion, hoću ja mega minion. Kad mi dođu ovako neki koji su arena 7 već, iznaredam se. Neću odmah da stavljam barbarije, nisam trebao da zap. Nema veze, bar mi već udrišem. Sad ćemo graveyard. I ja odem. Pa ima 3 musketarke. To je mnogo jaka kartica. Idemo ovako da se odbranimo. I to ovako, i to ovako. Defi nije nešto, ali smo se barem malo odbranili. Sad ćemo staviti ovako princa. Pa da imamo šta ćemo s njim dobiti. Vjerovatno niš. Ovo je nikakav graveyard bio. U svakoj epizodi ćemo odigrati barem 2 partije, možda i 3 pa nekad, ali da, on je više, ne, daj sad mi zvezdnula baterija, oh my god, really, nema veze, ajde, baterija me, sad će nešto ti iskoči pa da. Inače mi smo imali 10/10, ja sam u Dark House 2, ako želite da napravim ja neki klan, obavezno recite. Sad, ovdje imam mnogo ovih što igraju, 100% skuplje za Gunchest.
Linko još ima rimovi kao nove od mog druga, kao Linko je ovdje sve. Evo, ako ja uđem u njega, bit ću skoro drugi. Ovo ima... I ako ne znate, moja omiljena lađi karta je Miner. Da, Miner. Sad, nije loša, nije lava, ali više mi sviđa Miner. Odigrat ćemo još jednu i ja mislim da će to biti dovoljno za ovaj klip. A mi ćemo proći da napadnemo odmah. Inače imamo level 8 sve. Ako možda niste znali. Ubijaj. Ako želite nekada vidite neki challenge, obavezno stavite like. Vidio sam da vam se prošla epizoda Clash Royale mnogo svidjela, kao i FIFA. Ali eto. Hoćemo ovdje jedan graveyard. Eto. Inače koristim Rage sa graveyardom, ne znam zašto, morat ću da ga stavim. A i ovako je dobro, evo skinuo je turret. Op, malo jeste. Wow. Nisam htjela ovdje da se branim protiv njih. Da li ovdje da stavim za... Aj, neću. Neću da Wizard udari barem jednom. Ipak neće. Ne, još zep, ovdje zep. Dobro, udari je. To, ajde. Dobro smo se odbranili od ovih Goblin Barrela. Sad ćemo napadamo, ne, Gubin Tower je poparam, ja mislim da ne udari će jedno. Čiji su jači? Aj, naravno, ima ih više. Sad ih ima isto. I njihov je pobedio. Čekam da ovo eliksir. Opa. Šajl. Kakvi su ovo napadi. Uništite Wizarda barem da me ne smara. I ja, ode meni turret. Ajmo. Dobro udario par puta. Opa. Odbranite se. Odbrani se. Wow, neće uspjeti. Ali mislim da je ovo naša pobjeda sada. Da, ja mislim da je ovo naša pobjeda. Ajde udari barem Graveyard. Ništa od Graveyard. I ovo je druga izgubljena danas. Wow, samo da udari jednom Hog. Bilo bi, ja mislim, uništio bi. Nema veze. I to je to što bi se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribeujte se na kanal da pređemo 40 subscribera. A želio mi je do 100 da stignemo, ali prvo do 50 barem. I to je to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, kao što sam rekao, ostavite like i vidimo se